Richard, Manuel, Anga, Japarizaron. Ari hermana, kay programa kanyari kong kanya. Dios manta. Uyari kuna. Hachi. Ay, ya coño hatun kay estamos ya kay gripe aperpaon kay chiri tiempo pe. Ay, esposo, chiri kusong giti mata, imating na pachi, ninanggili. Ay, chiri ko chico niat, ese tutakam trabaja con ni polera pita ya trabajane. Chay man chiri ko ang ari con chay gripe aperpawan. Pero chumpat sira kunay gari, chiri mo siya nga, chiri timpun gasan si maragong na chumpat sira kong churi. Ay, kongar paskan ya, puras kaya to thawai ruah ripusane ya, kongar paskan mana perciri siente siarkan itu, awalnya ya kasiarkanin. Antos mansan ya matit improkotik say narang hayot milde abahayot tari. Ya, espositain. Improkotik ya, penahlianya awantay kusan ay umitay, umay na narkosyawan. Ay, improkonik na apas, walahiyang ko sa kamjaya, walahiyang jaya. Ay, puño pasca. Ay, atari desperto maigona. Richard, esposo. Richard, gay, mati tapampi tomaiki. Ay, puñor pasanari, kalintora hino kareo ngari, ciri-ciri hino kareo ngait kunan chay mati tomaiko sa warni sitay aparim. Kaya kapamu ni kaya tomayo mesa patom chirap shay hatari pera hatari. Ya, jam chirapo kaya hatari siya ni. Kaldito ay kurusay tumaigong amiharang kapag jajawang ka. Jayar ko sa kaniko na apas kwartong nanahamanjuk ko siya naman kwartong apas. Ay, wate man po niya kapasan ni mati tapman tumasaso ka. Esposo hatari ya, tumay ni tumasang isyo. Kaldito taps ni kuy, kay kaldito tapman po iki. Ay, grabe tapo ni punyi ati ko siya warga, punyor paskan ni. Ari, chay misalnya mancura po ni kuya sa chay pe. Ya. Pero may kong po niya kay misapatam jirap sa intra. May kong siya kutas man tumasang siya tap tumay ko. Rupa tumay na raya. Ya, chay lang cura po ya. Kaya tumay ko sa, ni kuy ko sa. Ari, punyor ya grabe atar ko ha, punyor paskan na rin. Kasi jam ben sakay man tak punang kaway korap selawat mikho kapon jaga lawit kaway korap mikho rawit manager kwartong bisa kasang kaway kam sabi. Ay esposo mikho git platis ni kita pan baso tao may tak tumarangin nito. Punyos ka lata pero esposo Richard ya kay lawit apan buiki mana miksang choka ni mati taps tumasangit imo man dyan dumihorayt mo ng giri. Warni sitay may arakawancho. Ni pon arakawan punyo ila atiwan punyo ila chayman punyo kapulyan ni nokak. Mikho na ipon tiyan imana pit kalpatap ahta imana mikhos pare imana pens mihorang giri. Kasi ya mikhos nesulman mikho man arakawancho. A ver konan ko te mikhos ha. Ya mikho galado igit chugos mikho na igitiyan kawasya sino khasita joy ememata. Ya mikhos munas ketay. Joy mikho igong gichare anat mikho na ikabe kono afta parang sa imatita tapang saya. Ya munas ketay. Ya tomar ko sa chetao. Kay mats tapang bikar. Tomay gizu pala tomay. Ya gracias mancheta pachi ni koy ki boy mesitay. Tomay ko kawas kastig tomay ko sa echo. Kunan jay rupita tomay kong gens kunang. Punyi tapayo ki kamo aska kamo tapay say. Ayaba saan ka na itiya. Ay, mat kung mas chingas ka hatari ko temperon sa taro. Ay, man kanjo, may rin. Ay, pitcha lohrera siyang kusinapir, manggas sa siyang. Paway ka mo sabi, ay, esposo, imas na siyang kusinapir. Way ko siyang gitimda, disaan disasang. Ay, or misitay, nyap suno ka man diara kay ko ahten kahit kuntan design mo preparar ko yung siyan ni kunita. Anchata pun diara kay ko siyang kumanga. Kaya na di man mikarang dyan da diara ka siya sung diari ko, da way or ko siya mikong giya. Wow, kay kuna, panad kuna,
uyariqkuna kay audiota ahinallatataq ari kay llaqta Israel watarunas kasharqanku ari hay Babilonia llaqtapi maypish noqa unqusqa kasharqani niyarqayqa karqachu noqapi ahinallataq paykunas kasharqanku ari mana yarqay karqachu Tata Diospaq palabranmanta Punjay Babilonia manta kacharichikuytawan Brujita Estras Brujita Nimias Dios paqilqanta ñawirirqa yaymanta qusqandiya kam Israel llaqtataq may tayuyarikusqanku paykuna arrepentikusqanku Diosman kutirikusqanku ari tapuni yarqachikusqanku ari Dios paqilqanmanta yachayta munaspaqa kikillantataq noqanchikpis mana rinchaqchu Tata Diospaq wasinman chaypachaqa yarqasqa sientikunchik ari Tata Diospaq palabranmanta ahinata nin kay Tata Diospaq palabranpi kay qillqasqan librupi ñawpaqkaq kartapi Pedroman iskaykaq t'aqapi iskaykaq chillaypi hasta 15 kama nin kay hinata imaynatachus ñuñuq wawaqa lechitaqa munan ahinallatataq qankunapis munaychik mana imawan chapusqa Diospaq uwa palabranta salvasqa kayniykitihpi sumaqta wiñanaykitihpaq imaraykuchu Señorpaq acha kayninwan misk'ichikurqankitihña ari hermano qampis ñawirinaykipuni tiyan Diospaq palabranta ahinamanta kallpata hap'inki chayqa alimento espirituykipaq manam ñawirinki chayri imaynapitaq wiñankiri qampis mañakuy Tata Diosmanta chay yachayta alimento espiritual almaykipaq espirituykipaq allpachakunaykipaq ñawpaqman rinaykipaq ari mañakuy Tata Diosmanta chay sumaq yachayta ahinamanta Tata Dios palabranta ñawirinki chaqa familiaykimanpas willari vecinosniykiman willari runa masisman willari pisi kallpaqkunaman willari kallpata hap'inankupaq